Momci i devojke, drago je što ste došli u ovoliko velikom broju. Sada ćete gledati prvi put poklop forme, to su full kontakt forme u oklopima. Tako da svi udarci su dozvoljeni, osim udarci međunožje, zabranjeni bodovi su zabranjeni. Pobednik je onaj koji uspe protivnika da obori na ovaj ili onaj način na sebi. Uživajte, molim vas, djeca, nemojte biti blizu ovog kanapa, svi se pomerite 2 metra od kanapa. Molim vas, zbog vaše bezbednosti. Uživajte. Nije crkva. Težak oklop. Ovaj karatist, ovaj judist. Pa teško bi, težak oklop. Kako su pravi
Vrućina, gde je ovo je? Mnogo udara s njemu, stoji mu ruka spuštena dole kad udara. Čim se ispuca, udara, udara. Ovo je veći od njega, ali ovaj ima bolju stabilnost, manje i bliže zemlji stabilniji. I sad gledaj. Crkli bre. Evo ga, vidi ga naš kako radi. Dišaj samo, spokojno. Bez adrenalin. Igrajem za točke samo. Izčekaj ko dojde, dojde. Tučkuvaj, nikva sila. Tučkuvaj, dišaj samo. Bravo, tatu, statušna tečka. Bravo. Fintiraj. Fintiraj, tučkuvaj gore. Dobro, така, bravo. Spokojno, dišaj. Spokojno samo. Brzo udari, izlezeš. Brzo udari, izlezeš. Izlezaj. Da, prekid. Uvatio se, ovaj uvatio. Evo. Леко удар в главата и дъпваш диагонал. Точно така. Леко дъпваш диагонал и назад. Сядай на краката, сядай на краката. Точно така. Леко. Леки. Точно така, само точка. От другата страна, тройка. Точно така, тройка.
Amatori. Ще заклинчва! Така, подиги факция! Леки удари, леки! 30 секунди имаш! 30 seconds! Тялото! Леки удари, бе! Давай, натискай, 10 секунди имаш!